Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Hei sunabi, inung ka paharama sungani na halal ka wallah. Luban ka ikaswatu mga karumangka. Swalla na albilawa na paririla albilawa na masaling gagawin. Ustayan, kaya subagan so sabo pa kaya turuno po una ng kaya surah. Samia turu ayat sabapian na subtadu Maria akarumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyaram yan sa ginawa niyan so kasuldi niya nun. Sa pian utuluan na sayam ya kapung ko ana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna urip niya nakukuhaan niya na karuman yan sa ipsa paruno ay sa aguso hapsa. Sa taman sa hiram yan sa ginawa niyan so kaubayan niya nun na tumyuro ng kuto ayat. Ikadua na ayat sabab kaya turunang ko to ayat na sabab ko kaya haraman yan sa ginawa niyan ko kainom sa teneb sa dataru kaya panutulon wal Bukhari amia kapuong ko Aisyah api teruyan amia adin so Nabi sallallahu alaihi wasallam paginom sa teneb ko Zainab bint Jahs akaruman yan agup tergun sa mati na mikunsi kami sak naguso hapsa sa umakaumar kami so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ptero namiro na kumiyang kasama gafer giyuto nalita akayo apkekwa ko kayo al orfot apkeka na ad nabunian kap kebawak neraka na pitero yan ada aya mataan na mininum ako sa teneb ko wala yu Zainab bin Jahs sanayno kadiyo koron minum peruman sa hiram yan sa ginawa niyan na piangin soyaan wala subhanahu wa ta'ala skanian o inon yan parama sa ginawa niyan so riski wala subhanahu wa ta'ala pantagbu sa giinyang kasuswata ko mga karuman yan nagiisiram panmamrak. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Sabnara ini begirkan wala akipantag sukabung kasaniyo ko mga sapaiyo sang bulalan sa kiparat. Swalla isaling gugupa iyo, askanian sulbilawa na matao wal bilawa na maungangan. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Guguani ya isol no nabi ko sabad ko mga karumanyan at tutul. Naguani ya panutul skanian Hafsa ko Aisyah sa piyayagun wallah si iku nabi na piyakailat yan so sabadun nalipas yan so sabagyun. Naguani ya panutul niyanon ko Hafsa na pitero yan aanta aim yan utul kasan na pitero yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam apian utul rakan ulbilawan na matao albilawan na gumagpa. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Amay katubat kanwadua so Aisyah agu su Hafsa walla kasabnara rumiyamig su puso iwadua ku kasupaka ku nabi na mataanas walla na terima anian na amay kapagugupaan iwadua skanian sa kasupak na mataanas walla na ayan yan tabanga agu su Jibril agu su mga pipiya ku miyamaratiya agu su mga malaikat ku oriano to na tabanga iyan. Ustayan aya bebentakan sang koto ayat na so Aisyah agu so Hafsa alalayon siran may isa-isa sa tindi ko kipupantag nirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu so mga karuman niya na salakaw. Sabab ko tutuloy benaba sa ipagisayang ko Umar o antaw nunang koto ang mapipikir sang koto ayat na miya teru iyanon agyuto so Aisyah agu so Hafsa. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Tang kedesukadnan yan na amay katalakang kanunian na sambiyan yanun sa mga karuma amapi adiskan wa mga muslima ang mga mu'mina ang mga maunutan ang mga berataw beta berasimba ang berapuasa ang mga bituan na mga raga.
Ustayan, so ayat ay kalima na inibagir wala subhanahu wa ta'ala ko katuru Umar ko mga karuma o Nabi sallallahu alaihi wasallam guni apan kata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga kaimana na kasangka panawalay ada aban yang kiran kibgay na pitero kiranu Umar aku pakaya talakang kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambiyang kanurun wala subhanahu wa ta'ala sa mga karuma mga pipi adis kanu na tumiurun so ayat na siyong kadiyan na sulapi at katuro Umar ko kiambung tinyang kuwata iya na hapsa ko giiran kapan nakati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga igagama awalay. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Lindingan niyo sa mga ginawa niyo abu sa mga pamilya niyo ko naraka. Aaya itagun niya na sa mga tawa kaper abu sa mga ator. Aad na mga malaikat na mga tatagas sa mga babasang. Adiran supakan swalla ko ngani na inisugu yung kiran. Agugirang galabakan so ngani na ipsugu kiran. Ustayan, ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala kumiyamaratiyaya akilides niran ko mga ginawairan na gusto mga pamilyairan ko naraka. Sanggulalan sa kausiatiran ko mga pamilyairan. So karumairan na gusto mga watairan aguso mipapaariran na mga tao. Sa kang galabakairan ko langwa na galabakay kiswat wala subhanahu wa ta'ala. Kaansiran makalidas ko siksa iyan. Na uba ayabu siya penutaw na ginawa niyan, kaipagisong pensusala ko na matatago sa taat yan na mipapaarya na so pamilya niyan. Agu paliw gaton so kisuguong kumapi agu so kisaparang kumarata ko diyang kaakagaganyan. Sadda ay ni paliw gat wala subhanahu wa ta'ala arwar ko kagaga o ginawa. Sama nanan na miyaadin so kapamagakwa si ipaganay pagpuun ko pamilya. Sabab sa skanya ni tumbada paganayo ka pagingid. Orian yan na lumangkap ko pisa katawan o pagingid Muslim sa keeden so kamapiyaan na langkap kiran. Ustayan, sa inirupan yan sunaraka aad na mga malaikat na mga babas nga mga rarangit adad na inipansir wala subhanahu wa ta'ala akapdi ko puso ira na timbang bu akulpong ko mga tawa pumakanaraka. Adiran din supakan susuguan wala subhanahu wa ta'ala amaunutan siranon. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Hei sa mga kafir, di kanu pemangani sa senduliman to, kamataan na imbalas rakano so siksa ungani na miadum kanu agi ining gulabukan. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hei sumia maratiaya, tubat kanu ko Allah sa taubat talinang. Katang kedasukad na niyo na sepenganian rekano sa mga dusa niyo. Agu isul kanu niyan sa mga kasurgaan. Apo pumanuga kwatagian sa mga lawasay. Sasagawi e adipu kada panasan wala sunabi agu suseranu tuamia maratiaya apdian. Asu tihe iran na pepemangit ras ko hadapan iran agu si ko mga kawanan iran. Sagi iran tero nakadna nami. Taro tupang kar kami sutihe ami agurila e kamingka. Kamataan aska ko kalang wana siya'y nalbilawan na gumagawson. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Hei sunabi, perangang ka sa mga kafir agu sa mga munafik agu pakabasenging kasiran. Agu aya derpairan na sunaraka alandung jahannama marata akubulusan. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ini bagay wala ibarat ko serano to mga kafir so karumaw no kagu so karumaw lot. Amia adin serana dua ababay. Kapaara dua ore penapad ko mga ore penamia mga saleh. Na pindun siya na nira na dua so mga nabiya karumairan. Nada amia kang gaykiran na guna ko wala amalakabu. Namia tero asul kanwa dua ko naraka apdulang wana pagkasuldun. Ustayan. Gianan sudua katawa bebaya miyakwa aporingan na agi imin dedeliai sututulang kirana marata ada kiran makang gaya guna so kia beluira na karuma udua katawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sonoh agus sulot na de siran para tiaya na miya siksa sirana pedu mangatawa inanti or siran wala subhanahu wa ta'ala na subala uto na so Asiya bin Mujahim a karuma upiraaw na miyangin tuheng ku dunia agiyeng kuto a karuma niya na mapapara tiaya ko wala subhanahu wa ta'ala na piali heras kanyan wala subhanahu wa ta'ala sa miya dalam skanyang kulimu ukad na niyan. Aya ikadua na so Maryam bint Imran, amia kwa aladiwan ko kapia isimba agu parat yaya ko wala subhanahu wa ta'ala sa inimbawata iyan so isa apad ko mga nabi sa di keda sututulang kiran sa taman sa kapakatitin degu dunia. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Guini bagay wala ibarat ko sirano to amia marati ya so karomau Firaun. Guini ya terunia na kadnang kong belay na kong kasir ka sa walay ko surga. Agulindi nga kong kaku Firaun na gusto galabukian. Agulindi nga kong kaku pagtawapanan ako to. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Gusto Maryam wata abubayu Imrana so piali herayan sun ditarnian na ini iyo pamiron so pedkusugu nami so kiayu pau Jibril ko guwang oyot ubang kalaian asaba pakini kaugatan yang ko isa agu binarian so Maryam so mga katuro ukad na niya na gusto mga kitabian na miadis kanya na pedu mga barasimba. Ilayang kaso ayat ay kasyaw puluagu isa ko surah Al-Anbiya kadataranan sa bendingan. Pangnal ko sura. Giai ipulim pusano sa pulwa mariring kita mga sura ini turun sa Madina amimbi tiara ko kawiyagu kapaging da Islam sa Madina. Yang kaya sura na pindiru gudian so saba da betadu mga karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu piayagin suara anu mga bai. Agu so betadiran ko kapagingid sa ayad na paturay na makabegerso para tiya ko wala subhanahu wa ta'ala kagyuto ipa ka ako ko kakaedin no mapi akan duduluna. Paturaya masinanad sudu aruyuda makambabala apalaya giinggamit ako katampar yan sa sukabababae na pangindaw niyan sukamamamae sa dataruto sukapatuon. Kakagi waraan o to arigra ay ni betadum yang adin kaan pamundes sumaana o kawyawiyag kulyawaw lupa sa paturaya malinding uto abitika na kita bamabager. Sumasa akia turun yan na si kumararani ko ikapito ko hijrah. Supamutusan yan. Matatang kedes so mga babay na malam magsirang ko katagsa ko tindog amay kasi makapusod ko kabaya awaraan. Sa makikilala sirang ko kasasariata lalayong pipirarad susugo no puso sang ko kabaya akal apkes sa bapanuto sa kalubayran ko tindog. Sa waraan to ay inadengkiran wala subhanahu wa ta'ala sabab ko anta pa mapuro adimi penderay nun na paturay ko mga mama amas sa butiran to. Sa sukapa kasinabuta uti walaya na aya mapia a ukit aguso kaplu ba irangko kasuswat wala subhanahu wa ta'ala. Ini turun sa Madina, aya kada kala ayat yan na 12. Tumiuron ko Oriano Surah Al-Hujurat.